Moi, Wadrin Trashia Gumu Abekenkai at Yamajan Chakra 0594 8410440 0594 84104 Kenkan for and then numre yeme. Afia for one. Mene. Kwaku anin kusi. Buadum afin saninchemu anin vitiasie. Eni. Ghana de Shamamba Mayen Samnasi says Speaker of Parliament PM wa Ghana Mrashe Bedwafie. Right Honorable Ahenkan Kasiebo Sumana Bagbendin Sembi Ato Empenifo Bianim se Kromu Ayatia Katasha Proya Drip Kankan Hu wa Bonche Tofu. Any Empenifo Udro Wamwa Soya Udromu. Womu Tramu Anania Tufa. Ebo Wamu Kankan. Corruption ya diabia yaka wansem wa Kromu akaka. Nanso nas wo bia bo amfita du kwatwi na ni yentio bia nyom na sim eno mabobobba moto pampers ni brazilian tio muntu so dogo bi nu abe eti yakwa na fam wetre po corruption yentumi entu ase deku enu mo na right honorable Ahenkan Kasiebo Sumana Bagbin e ka kire mpanifo ahudro a wonom ekwasoya ahudro mu ho ekwahwe wo mu sika ene enioma ahudro a wo mu de agu efom sika sam ho se internal auditors ya wo mu dwumadie ena maboswe wo so sere wo mu a Wamunya jumani ye papa sani abeya katasha proye jurub kankan ho ni dinda dada corruption brofumu of corruption de ya enchirase atroken yatimi atuase deku kurama ye ho atoyen enanu ada Ghana ye nioma esa ya yesi ye ko International Monetary Fund IMF fo ho akwaye ompacho mama wo we nyina ntiani hwan omanya ya wo gold wo timber wo bauxite wo fango wo bibiabi ya tanso tam ye nchansen kokwasi broni ncha kopesika dia na ne ye hu ohu pa wo se yensuro ye gye mfitem esense nyankopon di abronti wo se asoa huduro mu ono ena wo se auditors no wo mo mani ko pa enkofu disika papa ewa asoa huduro mu anti wo se ebraso se internal auditors wo mo hwehwehwe asoa sika mu ono wo mu beye adwuma ne fenchem na obi ankonko hunahuna wo mo se hunahuna no podi yankani kwaso wo mu suro na suro ne kira esanse nipa bia wo bo ne homodin so wo betu ketasha se no eyade se be hunahuna na kasa kwa obana kwa ma jibonu enti sanyo manioma no kokwa so ani kwanse ebo wo mu hukra na mo mu na hye wo mo den ehye wo mo kra ni wo mu sunsu mo den se ne beya yen na betimi aboa ma yetu keta hyehye ase ani abusua adwumadie bi ekoso wo nkrampumpu ni mantamo ni nyina afa internal auditors fu adwumadie ho enu mo na right honorable Ahenkan Kasiebo Bagbin eden sansem we nyina da atudwa na ne kurakura no se wonu se watu kwan pa akwa amafoforo so awurawura wiase twoni ni zigizagam wahunu se auditors for internal auditors no wo mu dwumadie ntime boa emi tu corruption ase waso bekwa amafoforo bi so no na internal auditors wo mu hwehwehwe aso awudro sikabu no o madwuma wo mu ye ne papa ye ni yie na sipi esi tanti ani obekọ no na aso ye bie omuni o madedam kama wo mu nsese sika rough nsese sika basa ni nyina yade bia se Ghana ya me ni akọ na ya hwe asigina ya papa o enka bebua ye papa emoman no atumpon akonanim na wo se sese no ade ba akopa wo sra dia ma internal auditors ne se won benya sunsuma hoden ye ni kanso ahoden ene ese adwuma no kwaso ebi mu se wo kwa akwaye na wanhwe ye ntintimwa se wo betu corruption asenti adwuma no wo ye ma ayeyi a ene ye behunahuna pa shakaka motobi ahunahuna wa nanso ahunahuna no de eni kwanse wo mu sura se wo mu hwe na mu ye adwuma ni ye se ne be ya Ghana ye sika enyu fa nkofo se anse no ebetumi adwiri se sika nyina de agu ye futuo mu ne sayo so ye nya sika e de atetere oman na oman so mpuntuo akoso wura. It is an affront to your profession and role as internal auditors to sit back and watch as national resources and public funds are plundered, misapplied, dissipated with reckless abundance. And this is what is happening. Please, internal auditors, you must be bold.
You must speak out against malfeasance in various organizations and in governance. Speak truth to those who are in power, without fear or favor. That is one of the surest ways to minimize all the earlier cancerous things I've mentioned. Be not afraid at all for those who threaten you, for those who kill others because they want the right thing to be done. They usually die in misery and agony. Nipa wote ni kai ukopiemu awa Ghana mrasebe jefia wano ene ye piemu penny piemu ankasa chiame he bosu kena otimi tutum entoma na washa hene mana duba kwa no ayekoso no wasi ho oka asam so agi baabia. Right Honorable Alban Kingsford Sumana Backben. Ghana enyoma ebuama yesika pa no eye aduma chede bia Nyankopon de aduma man konkron Ghana bi eye kwaye na oyi kwaye to nchen a ensuo wo ho ene pa chihyehye asase ni mu ena afi enyoma do bebre na kwaye no na asam iken ehun nsem eye akwaji nsem die nti ameka sane se amane afiaso ya wonum hwe Ghana ensase ene obade ne pani na so aba eche se ye wo kwaye ni awudo bi ewo man mu atitu ene premantemu woma etufu magudie kwanbo no su eja wa adwoko he womu gum na pipe asa kronfo asibanchim womu brum se ta na no na so fo hwe obade ne paso ene kwaye ni na so opanyini osanso yem na hyebidwani ma de hye wo damango ewo savana mantemu onminyafo Samuel Abuginapo e de aba betudwa akasusu dua akani pense enokre na womu etufu magudie kwanbo ni su bi etuomoni te asi kwaye so ewo Ghana anum si atitru ene eyi atiwa kwaye no ena afi kwaye awdo bi ewo poemantem osese de afumagudie fo no gum ebru no etu no nyasam ketwa enu nti womani abre papa na no na o kire se enoma wani na nti ene ate asoye no se won behwe abokwaye no ho ban ti on de omo ka si su pen se ade bia wom so be yom de beje kwaye na si wo no mabɔ ho ban na afri woma etufuma gudie kwanbɔne so mko hyema anadwuna no mu yadwuma se evide no besu be dedenti wom won kwan awdo bebre a wom fa so didi dwuma ewo kwaye no mu no mu tufuma gudie eno na owura Samuel Abuginapo se wom ate wom ahu wom anya amane bebre na wom so behwe na animanim yei ade bia sefata wosom di guakwam ebo kwaye no na oban no wombehwe edi aguakwam na boa amasanuma wani na akoso oniminyafo Samuel Abuginapo na okasa ewo commissioner eno no ye office complex Emma Forestry Commission no mu bie atena yawdo bebre bia no edi ama wo mo ewo poemantemu eno ase eno owura Samuel Abuginapo edi tudwa o chesanuma wani na no krakra no eno san to aso ekacha so ya wonum hwe ekwaye so Forestry Commission se o hye wo mo bo se kwaye na afoma gudie kwanbone fosu bi egum ebrum tu edidimu ese nua essence no o hye wo mbo so mbebo ho ban ama Forestry Commission nso ahwe atoto wo mo nneema ama bibia akonkan or favor. Do so dispassionately in accordance with the laws of our countries and the rules and regulations governing the Forestry Commission. Tiwa forests, the various forest reserves in the eastern region, particularly those that are under attack from illegal miners, galanceiers. Please read these forest reserves of illegal miners and illegal loggers and other activities which threaten the survival of forest reserves in our country. You have our full support, whether they are high people or low people, whether they are political leaders or not. Your mandate, your work is to make sure that all forest reserves in this country are protected. Let me conclude, ladies and gentlemen, by reaffirming government's full commitment to the management and staff of the Forestry Commission. We will continue to provide you with all the support and logistics you require. I'm very familiar with some of your challenges. Issues of welfare are very important, and we're going to take a look at that. Issues of training are very important to you, we know, and we're going to take a look at that, as well as issues of empowerment, the various gear that you require, bulletproof vests, weapons, and the rest, to be able to protect all the forest reserves of our country. Eni amuti yei ayo swafo a ohwe Ghana ensase eni obade ni pani na so Minister for Lands and Natural Resources osanso ayamra hyebidwani ma de hye ewo damango savana mantemu oniminyamfo Samuel Abuginapo ena amuti nini eno achi ena na akwakoye dwumadi a wo mu di no sonkokora ama
Forestry Commissioner wo mu bie atenaya wodro no ama mpenifo ne ekoni 9 no enam soma kwanchefo panyini Chief Executive Officer Emma Forestry Commission Owura Joseph Alote enso kasa disisu dua ehye wono nso bo se wo mu na ebeboa esan se dua kro wa jemframa ebu asoye hwe obode ne paso ho ena Forestry Commission so ho ewom se wo mo hye asoye na se na so mu na be ye baako ena osan ka kire ne se o hye wo mo bo se wo mo so ebe ye dwuma ade abo kwaya wodoni na ho ban na no Owura Joseph Alote kire se titru kwaya wodro makomako enson a ewo epoye mantemu a no obubo odin kakra edi epiepiem no ebi eya achemo da chebi begro ani so menya Owura Joseph Alote oye Forestry Commission for panyini kire se kwaya wabubo so yi awurade nyankopon ensemone ne awudi a ekoso kwaya wodowe mu no enye ne maketoa enu ntono so ka che Owura Samuel Abugina pose achemo da chebi begro ani so menya kwaya no ene emakomako miensa bia ka wo ma ne yenso de ewo paymentem de ende omutwo mu mutan wo Forestry Commission wo mbehwe aboho ban amagana 2022, that is last year, the board of the Forestry Commission directed that we should hasten the process and complete this building. So we consulted the Architectural Engineering Services Limited to redesign the structure and then engage a contractor, Bonzi's Company Limited. This contractor worked tirelessly to make sure that we completed this facility ahead of time. This facility has 13 offices, one conference room that could seat 60 people, a kitchenette, and a reception. We have water storage facilities here, and we have enough land around the facility to plant more trees. And this office will manage 7 forest districts, namely Oda, Chibi, Kene, Begro, Aiso, Somanya, and Okokro forests. We have 49 forest reserves in this particular region, covering about 1,887 kilometers. This includes the Etiwa Forest Reserve, which has large deposits of bauxite, and then acts as the headwaters for the Brim River, River Densu, and then River Ayinsu. The famous Boti Falls is in the Boti Forest Reserve in this particular region. Eni etwagu ye eye penyina ono enetua Forestry Commissioner no kwanchefo penyini Chief Executive Officer Owura Joseph Alote Jenkwa nim ewo numre nonsia Ahenkan Kasiebo no emuabusua akwada bia hyase so woko suku anioma bi wo hodbo obesua religious and moral education ya di RME obi abesua bi na mekọ school na RME die yefofolefo mame ese Yesu hu asemu an ye bebusa ne traditionalist dia ya abusua se ya sinsa kira ye bi bem for the spices rosemary ene dia keka ho ewura mu a ene Ghana yasum ene sane ye osanke kono no enko ne sa nti abusua Africa Education Watch for ene omude nioma bi agugugugu nsane ania hunu se ukopiemu ewo Ghana hanom se ya ene bookshops ahuduro mu ene books adoso papa emiasi book bi aba ya ye friend history of Ghana eno no yadema basic schools enkwada ya wonom ewo P1 P2 P3 P4 ne yesi book we no eye P4 fo na sua RME hu asem kwa osum ku ahodro ene sania Ghana hanom ye nimu no esifa ene ya tweragu mu na yesi nkofo mienu we kra de nyanipa baako na chese tactical tool dia na chese wonom adwen no na emu oden pa ye strong omunim de no mo twero nti wo mo twero Owura Francis Benjamin apia wo na ye Altar 1 ena Altar 2 aye Henry David apia fo mienu ade wo ye ntafo ana ene yesi nkofo mienu akaba kirimo atro ensama hodro efa Ghana esom ku ahodro ho na Africa Education Watch fo kirem se nkofo mienu wo mu book wa wo ma akwa no abusua ene ye uba Kristosum a wo ma twero wo ba bi sai Kristosum ka hunti ana Africa kan se wahia adokro ya poverty den so na se kire ya basa poverty ohia adokro ya adaya ya se ya de ya pesum kra dodo ya ni asori ubekọ na kabo nti obi nkwankwa ya adwuma mpa ya nkwa enu nti ya twere gubuku nim ti akra no class 4 no de wo sua ni o enkwafo yi kire mu se nkrata ni mu no
wama tra say Christianity mechira esom ye Christosom no ka ho binti na obahu Africa ha se Ghana hati true na ye kontokwa pre na no so dia bada ben Christosom kwada nkaka nipa bom na so buku ni mo no wama tro nsem asabe ensem fata ya Ghana hanom se ekura no ye hu bi ewa ya soma hodro mu kura da na numo na Africa Education Watch for say enya de papa emwa emankwada na dia wo musua no enkoyi na moso ema ye ka sei nipa wono na hwe programs so odema eku emechira Africa Education Watch eye owura divine pe owura pe edi atu dwasa beje pepe na eje pe dia no wo dane nani akire National Council for Curriculum and Assessment for so esa se Ghana ha se ya betwro book wa e wo se fa wo nsem na wo mo jijiji nyoma hudro bi tum ansa na book na ye book enti aba ne se na book wa badwa so ya de kire nkwada de na ya twro wo mu se Christopher wanti Ghana ntokwa pre kwa so Christopher wanti ana ohia dokoro Ghana fo enti wonu asem a wo ka nyina ne se e wo se mpanifo ye o madwuma ye pa wo krom ha o sane ya ba ya enuoma bede damu kama na humasian so akire asetena pa ani yedie. The criteria for assessing the various textbooks that the authors submit, there are about 10 criteria, and then one of them is the content. And at the content level, one of the things that they look at is the accuracy and the currency of the content matter and the relevance of the content to the curriculum standard. These particular two criteria, which are under the content, I'm sure the points raised in these textbooks are not actually relevant to them. They are defeating these particular items under the content when you look at the criteria in the guidelines submitted by NACA to the publishers so that they can meet the search criteria before submitting their textbook for validation. It also tells that probably NACA hasn't done a thorough job just let this slip by to come to our public domain. Nipa wuti ninkai ebushia wano anasho program so say Africa Education Watch for the bibi baba wana hwe say asam no amo kana yedrodo nya atanchia ti ono na hwe program so de ma ekue aju watch eye owura divine pe wa mama ka madam fu bi ekpe tie kokokokokoko ekpe enti owura pe ka asemi wie ya pe ne kasa mafo abedi akire edema asoya wonom na hwe humasu ansam so Ministry of Education for so de omano atumu deputy spokesperson owura Yao opoku mensan so say National Council for Curriculum and Assessment for womuni masem we hu babo na sa book no kura babonten no ayese ye ton a ensem bia womu one Ghana ya soma hodro enko emfa no womu anji antum enya de se yaje atum kura se ya mbra bonten menkwada nsua enti sa apia babonten ba force wa na chese enam mra kwan so ya nkofo mienu atane ateke nkafo yo mtro ye wo se womu ye che womu pa na ba bia mra ne da no ya de at 20 wo kan plain se asoya wonom na hwe se books ahodro be babonten emu nsem no aya papa edaha se edaha no womu de omunya de se omanfo sa book we so edi sa babonten dia na wo se ya hwehwe mu yesan se kusie opia wia pie awia aya na ehunti e wo se wo mu hwehwe mu na obia ni ho ya obetimi de so bo no abo empanifo san se wo mu nim ho hwe. From the ministry angle and with respect to NACA, the content that you provided is not what the approved content by the publisher is as we speak. The final document or the final approval which was given to the publisher to work on isn't what you displayed. So it can't be the official content approved as the process in approving a material for use in our schools. Nipa wuti ninka Ghana de semamba ya kasa manfo abedi akire de ma asoya wodom ena hwe ahumasuya ansam so owura yaw opoku mensa nanu akire executive director Edema Institute for Education Studies Dr. Peter Anti wonunsu ekeka nsema hudro bebre se ayasam wo enti se no
National Council for Curriculum and Assessment of where you are one sound say the omuni mu mache a ene ye wose ye hwehwem esense ba ne say na book we ba bonten na ye adwuma wa bra empanifo so omuni mu hwe ene wose book ne nsem awamu no eyekotobekun ma ensem a ebekun kwada esu ade titru ni RM no enti wose ye twam de red pen pa atwam science ye ntimi nso enkope blade 20 Ghana de bi na ye mfa twetwam. It's approved by NACA. There's a published document of, I think it's about 66 pages that lists all the books that have been approved by NACA. And this document is there. It's at page 56. So this book is approved. So let's settle that. Again, if this is not what was given to the authors to work on, and finally, then the authors needs to be blacklisted by NACA, and that should be it. Because these books are in the market with this content. What it means is that once they were going through the NACA approval process, they had published the books already. Nipa wuti nika Ghana de Shimamba Ono and the Executive Director at the Institute of Education Studies, Dr. Peter Anti. Yantua enyumre no nsia kan kase no so eye kawadwen kasebo madwenche no ensu na sede endi samanyoko no nanse womo enamba ho apasoma ya twibi wi ya no sese ya wi ye ko NPP fo nso so sanse womo atoma ba na wi aka NPP na eno na nkrata free NPP amanyoko na kate womo headquarters ababontin krata no atifisem ene say eneya na krata no babontin atifisem ene say NPP amanyoko no abie puno to no mo ama wonu mo pese mu gina tu franka ama NPP amanyoko no so mo nkofa enkrata na wo mo nto aba eno no atifisem na asema e wokrata no mu enie o say NPP amanyoko ye the new patriotic party ene National Executive Committee ye 20 ne NEC ena afi National Council wom kodi nhyamu na no dwada eye epubosum ne de tosum nyensa afi ye mu na enhyemu na chi no ena sa akuan kasiem nyensa wo NPP amanyoko no mu no agitu mu se nyame bu afiti ochina ekono womo ebefrase edidwuma afa wom abato no ho na no no chechemu se sei ena hyehye no ekoye nyame bu ochina eye mebosum ne de toso aduonu nsia eye fiada no womo eye forms no opening of nomination womu bie nomination mu na to no mo enti obi opese ogina tu franka ema NPP amanyoko no we presidential nko a parliamentary mai we presidential nko a wo me pese etu franka be ye fragberes no makopre na mampani no wo mo de na ye ka wasemi ochina efiada wo ma bie nomination afi June busumi ne de toso aduonu nan eyememne da sada no ena nominations no wo mbetum se kotwe special electoral college elections eno so yese senipa no wa ena memene da eno so bekoso memene da August busumi ne de toso aduonu nsia e wa afie mu National Congress eno so bekoso memene da November busumi ne da etoso ennan na se November busumi ne da etoso 9 ankasa ena mo beto wo mebetu franka ama NPP amanyoko no wo so aba na no na krata mu chechemu bopem ekwanimu no mo kire sei ebiem nini na mu no bibia wo mbehwe no mu se beba wo headquarters ewo Aslam down enkam mpuni mantemu anopa no ndu kosi enwumire no num edwada kosi ni fiada so epru no ebia se utintim nkrata wi a ekwanda ho ubetumi de nkrata no aba nti sabre no ena mbehwe no mu se wo mo fa nkrata no eye bibia wi a na wo mo de ho nsem aba na presidential candidate aspirant no yesi obi bia obeso fa forms no se o kwa kofa sika obetua sana wakotintim no asa ko submit no eye 50,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis titiska 500 million titiska 500 million tinipa baku bia ebetua 500 million ene eye presidential candidate na won pese wo mutu franka ma NPP amanyoko no na no no mo sa kirema wo mo echechema chese sika no nya tua se wom eno ano no ahyegu se obekobie mu se wonkobie mu se den
yentumi nsa mfa mma wachiri tunya kotua watua wie enti no bia nya krado o kwa onkwa no wajai na kotua sika no se woma wo muntumi ensa mfa sika no emma ase dade akwa yemfi no yeduma obiem a enyeyi eno mo che se party no anya bre pa se abato a ebeba so yi wo mo hyebo se won behwe ama asomdwe akoso obia onfama akoso ena afi pelpelye ena afi abato no so e wo be ma wi abom eno ne ade a party no sinanya bre pa opeso ohwe eye ema no koso ntino NPP amanyoko no sese the presidential candidate no womo ebie womo prato no ma wo apeso tintim kratan fiti ochenako utumi ekofa na wa yuti se opeso tu franka ma NPP krata ba bontin no krakra no se medawase nipa nsa sha se eye twetwefo panyini ema NPP amanyoko owura Justin Kodua Frempong Ebusianu Ahenkan Kasiebo na wasugusu awutie wa Ahenkan 93.3 FM sono. Ahenkan FM. Edidem. Ebusia ya pemsuo. Executive Director Edema African Center for Health Policy Research and Analysis. Era the positions awodro okrom ha. Dr. Thomas Anaba papa wedi wakwadri apomudin adwuma yanimu papa wadi atu dwa ya wo kire mu se wo ka kire ban we ye wone tactical warning pa capital W and wade ma ban se pre sa COVID-19 to kakraka ebu dambales wo Ghana fo so wonyi free so na ye ho ntwaye woto ne nsam so biemu anu wo bo amane kire se COVID-19 no gina mu no yes, at time no obintimi mba yedi social distancing. Enipa mienu miensa yase muntiti muntam. Ani ya wo hemu kra no yase kata wo hwene. Ani ahwene dross ni ahwene brazia. Ekrom ha. Ubehu obia na bi bona no. Ubehu obia na bi bona hwene. Ani sanitizer so bo ba ya den pa wo krom ha. Sese ye twa ya ni kurukuru ani amanyofo so fa ho. Ani obehu Veronica Bucket na ya de MPP sticker tare ho ni ya de NDC sticker tare ho ni ya cheche ni ya de campaign ebusuya COVID-19 din sempi prekesen na ba krom ha ena utwa wani kura wo hunu biem o Veronica Bucket na wa hu hand sanitizer ani wa hunu ehwen dross ni brazia e krom ha maako bi na nose mask ro mo da so hye enti no wonu asem a waka nyinada ne se wo so wo ye doctor ni mapa enti wo ka kira ban ne se COVID-19 enyina mu biem afiri ho ma nanse krampo no eye ewiase nyina kubatan a wonum ana shop mudin sam so kra dia betu dwa play kan jenjen e kira obi a se COVID-19 no enyina mu biem ti ye betumi akoya setena dada ni mu enu nti wo ka kira na nado dankwa ku fode na be de Dr. Hodge Mahamudu ba mi ase wamu na Ghana sika sebdo mabemsi omsika no foriata so ka ho wamu na sa 1% COVID-19 tax romre to Ghana fo trisu wo munyi free asu na yabre ye kwamu ubu wasanso kire mu ya wo kasa COVID-19 no kra tax romre bae no na abani kire mu so COVID-19 ni jire mu no checheche nioma bi ma Ghana fo free ensuo kwa enhwan kwa free babies bi na bae no eno na bandi tua no ka enti sese free babies bia ni ho akwada bia ni ho mo wakrom ha wose onam ho adan ya se COVID-19 ti wacheche nioma free nti yentua ne ka enu nti wo ka e de akira ban pempe wose ni pen se wanyi free ho na Ghana fo bonjo wo mo ni kura mu wo kire mu atese mu e ba mu kire mu se krom ha yate ha sa COVID-19 level no wo mo de ba ya tax no mo de ba ya wo de 1% to so no sika abanu kura yes wo beje no aburo so esa so kokoto ka wiam nhagina bia sika hodro wo madwura firi ho no manya asem keto mo de cotton flowers wie yara enti wo so won de na asem wo kan anyina ne se abanu wanya mfa so pem emfa so pe 1% poro ene wanya ntia be yanka wonyi tuo ni firi wo na Ghana fo wo mutua sa tuei wo mo njuom se fon
yes, government so that others grab it shall tax you because at the third point, the reason why Omuji tax the buy now because almost say my free dish during COVID-19, my free water, my free electricity, my free, my baby free. Inti per se uses our tax no recover COVID-19 tax no. This is how for COVID-19 who accountability no very poor. Ye gina is here no. The beer over top beer of Ghana, the beer over here beer of Ghana. Bet you are 1% COVID-19 tax. COVID-19 so WHO actually say there is no more COVID-19 as a pandemic, so we should lead a normal life. One strategies are tax way how many years no yahu any proper accountability. If you say almost we should just ask Kanoa. Abu Tikana use it during the COVID-19 because almost person almost accounting my year COVID-19 government made more money than what they even budgeted. That's why we are thinking that there is no need again for us to have a COVID-19 levy among taxes in Ghana. Mumbebuka ye cry buka mumbebuka tom na ya hontoye nipa wuti ni kan ya executive director kofa bayono eneda Africa Center for Security and Ghana hanu se wono enaja waya executive director ya wada Health Policy Research and Analysis annual any apomodin sem de papa yi wakwadiri mu papa Dr. Thomas Anaba na endoda ena atembuafo nkabomukuo eba bonten se wamu twetina wamu nkwadwuma na asa agragro amani abekansa chese titu ne ngran so na court dodo na agu yesi ukọ no dodo na kotwere yatum na ansa no amekom no homecoming yedun komo aka won sem bebre ene ena bre na so abrewa ipuma kwan mu a homecoming dwumadie no efrase enu nti efrase enne a eye mebusmene de toso adununum ene health screening ekoso kama oto won sem awia premtobra kan kasemu afi nanwumre kande na ntini jama ginam ochina anopa womo nante ene de ekeka ho a kosimemene dom bebodwa na kwasia dom din na abana wieye entino kai na hye no so se osena se fitina kwasia da eho ena ejigum eyo osena sema youth for development ene osena se traditional council ena womo akabu mu di dwumasumi botai no se osena se adehye wo Italy abrochirimamu afrase esi aban esi ayarsabia telepa na wode kofo ntino eno na ekoi anyanfo akaboma womu bodwa na mo de apesi kakakra e de awie ayasabia no case close adwempa nyankopon kuraje atum eno ntunso fa ho ko jim biwate na ne pampan no na adwene bi emmowura wadwemu na so fa ko okrom na anya ne sa aban onu okrom ne bia de beto ato tisa ene na yanya ne nkyekere oman no achimosena se eho na agigum me pacho bibia ni na onte ase afre 0246 692825 ana 0244 164186 Osenase Homecoming 2023 Ahenkan FM Europa League final na ebekoso no 31st May ena final no bekoso AS Roma and Sevilla womo ene di siani ebekoso ewo Puskas Arena eno no ewo Budapest ehonomo ena kansi ebekoso na yensu ebeyi ni free amount ya san je commentary amount na yenya wa ha ye de beko the Blues Pub and Restaurant aduane bia benya ensa bia bepe ubenya me pacho de obeto bia ye mo 50% discount entikai national su fufuo banku emutuo konkonte ampesie obenya bia to ho fried rice pizza afi indomie ne spaghetti ne nasefo obenya bi salad eno nso wo tonton bi wo honomo de ope bia nso opese the Blues Pub and Restaurant eye delivery ma wo fia ana wadwuma ma problem ni ho de hian so be fresh 0246 970146 0246 970146 achim abuabo wo mo ben Presby JHS ne pe eho ena the Blues Pub and Restaurant ebutu Jubilee Hospital semprempre ho ya we ya ho dodo wa hu nsanioma nkoyie woni padua ni mu abra
na wo mo wa doctor fu ebegyina so 24/7 apre wo nkwade ama wo yade bi wonu mo amese wanya testa unhu o wanya testa unhu da ebe hinta wo na da ebe ye apie no sada no ebe loke o enu ntu wo mo lab wo hono mo a ade bia wo pese wo ko check wo nipadua mu no bo mo beye ede ama na no ada me hododo me kakra me ko jubili o wa mo hwe me fan se me matia po kakra pa ya ni nyina eye Jubilee Hospital nti media dance akere mesra wo yare afa kɔ hɔ na wo mo ntene tema waduru pa enom pharmacy wo hɔ no mo nye adura aspire na gumu aduro kroje ya papa anya de be ma wa hwɛ sɛ wo yade na ebetu amem na obabu wonu wo bompa ya se wrade mamenyimo nyankopon so betie o nti wonyem a ko Jubilee Hospital na antenatal care no so ko treat bi na hunu sani antenatal care ni sitie ye danda ya funu ama ya funu agege no so amada no duru ho a wawo kama wawie no so postnatal care no so akwada no ni muduro ye be check ama na man si ekwewe ai ye bewe akora no akyerɛkyerɛ wo wofo oba no akora na didie mu kora maame no kora wadidiem sɛ ne obenya nufu nsuo ama kwada no akora ne sinfifia ne nantie mu sɛ ne a ɛwɔ se ma wakwankyerɛ bia wɔn bɛhwɛ ɛde ama wo bibi ni ase enkoye operation theater wo hɔ ya ntempa ahyo siri wɔn bɛyɛ de ama wo sɛ akwada no kora no wɔn ma kora ne ase yɛ operation theater hɔ ntie bɛyɛ wo kama na mesra wakwada ne da ya fun mu no ultrasound and ECG scan machine ba mo wahunu sa akra ne ye ba na be ma akra be pa pictures twa ewe yafun mi se mi gidi pa sa me maame sa me ultrasound wan ko be hu sa ko e be pa pictures rough akra bu da yafun mo be kra sa change positions ni nyina wo so wo fo no hunu akra na tebia se ni tina form ya wie na dwuna form ya wie ne nan form ya wie ni nyina e ultrasound machine no e na be kyerɛw mesra wa bibi nkoyie wo wapomudensem upo bi ne na susu ho a enkonkon kan kyerɛ wadanfo enkonkon ani ase enkɔka se me dem yam yo me yese yo menya HIV ombeton amobeton simple wo mu du bechi pa wukura wonka ya no mo ka na wa wo de bekɔ se wanya HIVs ani asem kase wa HIV ni mpunku nkɔfo anu asem na beku enu nti counseling unit ewo Jubilee Hospital ya bibia ni akwa woni wo mu akwa kasa wasem bi ade bekɔ nso no MPA da confidential wani ya prunso tatatata ko ho na eye clinic wo ho Jubilee Hospital ne hospital won patam ho a clinic san hyehjem diabetes na hypertension clinic nso wo honti mojabroso fo no ene ye ochena anapa ya akwhwe ani so Friday anapa bonse ye kire hypertension fo ne diabetes no kwa hodro mbedidi afo medro ne de ko banyina education papa ye de ama mo apomudin no asipia sita canteen so ono wonti aduane papa no wo mo ye wo mu a udidi na wano wadro no twren na wugina na so ko fie insurance ye adwuma pomdensi achiba na nkurankura de ne aban de woje Jubilee Hospital o mechira kwan wachim odamboabo kwantempo ne so amantransam so ne sunti frɛ 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 Nani Jubilee Hospital mpanifo ntwetwe enkomo ye toa anwume no nsia akan kase ye kawadwen kase bono so na wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM wati wasum die ababetodwa ene se endoda ena Ahenkan kase boso ye bom amane e kire mo se ajagefo enkabum kwa wo mamu na kabum e kire se aban ene omo yagye bi omani nye ho na de aban ne omo yomani nye ho ene se wo maka cha aban se sika wo mo gye no esua ti aban tum ebiem aban di adwumafo ni bika na ontua eno nso aban mfi na no mo che so ma ye ho nkratasem ni na wo ma ye ho nkratasem anka mo hwenum se January afie yemu di ko si December afia edi anim no eno na nka wo sa aban no de eho yia no ene ho engi tumu no eba
na so ma hwanu mu a aban no emmo wampo ene waba betu anamo na no na sade a JUSAC eno ne ye Judicial Service Staff Association of Ghana a judge for atembofo nkabo mu kono andra wo mo frensem twofo nhyiamu ade tu dwa si ni pen sei se sana na yabekɔ no dia ene ye fumpan so yɛmfa nhya benti yentu yentumi nkɔyɛ adwuma na ne kura ya se adwuma nye ensa nya adwuma ndidi no food for lazy man na ade no mo ajudge for ani abere yɛ adwuma bo ɔman na aban peso be fi wo ma ye wo makoma so ade am wo mo ade enso wo mo ye no esefata sika wo mo ehwehwe no enti san de ne wo mo nya adwuma wo mo tu atina enti sa miken ena ajudge for ni na fitie na ekoi ena mo ka so mo nko na ejinsa agra se okokɔ tawdo bebre na wo ma nya adwuma ama ya se wo ma nya adwuma ama court complex a ewon kran wo mo kran so ma nya adwuma enti we akwakoye asem kase papa tie bia wasem bia kwakodi court osio yebedi ama enti ebe kan wasem a wo mo kɔ strike enti wo kɔ bia no ma okwakɔ ginam akobua asem no na no nam so ama yaman bɔfoɔ ekɔni nam eno na afi wo mo kɔ miamia odro bi titiru ene asemdi bia odro ni bia wo mo kɔ ya emranim for lawyer for yom so kodi asem ho no ene wo ma de mo nsem kɔ no tese bebre ani tan wo mo eno mo kotire no ma betire sanse court ami judge ni ho wo ma anya dwuma tu kwa kwa kasem be entomo ne nanam wo mo sa wo mani so atan wo mo papa na je wo mo fa mu ni nsem mo de tu dwa no ansem trofon so ya chi bi gwa wo ma so na busua yentie bi. There is a case today on the 25th, and I came and the place is empty, no activity. I went up and I learned that the judiciary, the staff, they are on strike. So disappointed. So we are waiting. We are hoping that this thing will end soon. I have to send money to my lawyer, and you have to pay your lawyer. It's not the fault of the lawyer service. They should try and resolve the issue quickly. I don't know. And the judiciary too, they should also come halfway and meet the government. I think that will solve this problem. There are a lot of cases. Cases are about 20 years here. Why do we do that? I'm here this morning to stamp my indenture. But I learned they are on strike, so there's nobody there. I'm going back. I feel embarrassed because I don't know when they will. Ahenkan FM. Ojun zo mo nsam zo na abrofo duro na agum. Ena a lawyer for no binti lawyers ene wo mo masema kodi court. Ena ne nsam twofo di nkomo mo ka de wo mo fam ne de ne wo mo yeso mo kokko to mo ko hyiai no judge obie no mo yadwuma to yadan kwakodi asem eno nsem bi eno ho yawo eno mo de tu dwa no ebusua ena eye 25th May 2023 na eye African Union Day AU Day entiana ukosuku ahudro mu ane jajaja na bi hye ntemiti ase ana mi hu se maamefuo bi ba amehwe nkura nani mu amehwe maame be na ne sliti fia na nya ne kaba fia sana nkwala adan ya wo muso mu di AU Day ampa ebibrem ha sei e wose ya kan ya hubo mu bua na ya pre empu 20 sada we de si ho ya African Union Day no ye di na ye hunu se abibima nso ya wazoye na abibima abusua yankan kɔ ne yanim kɔ no ya tonsuom se etwon enamonso ema executive director Edema Africa Center for Security and Counterterrorism Owura Emmanuel Kutin wadi atu dwa ya wo kutin ka kire Africa hampanifo se wo munhwe ye papa wo bra wo mo ebo wase African panifo wo mbehyehyehye bo oyebeye we oyebotanie ye duru ho kra wie enso twa fecho ube sha ni mo eba emada wase African leader ebibrem ha se mpanifo ne animfo no okase peja utisha soro na ugina ho na okaso Africa ye wazo ye ntimi peja mani a aboa woni dua ena beto wani so ena dua nso a eni eka ne sen height ono a wani weight na so be wani se twon African leaders ne ya wagadre pa enu ntia wose wo mo ehwe yie wo mo bo sha hodro ne bota hodro de do mani so sane be ya abre ni abibi o matimi adru wo mo botai eho Owura Emmanuel Kutin ase ne African Union Day enti wo kan aka asem ni pempen wo si ni pen ase asem no kra de a chem da MC yi na kan ye
Wasi ya kani play and to sabenya ena you know biya. Enti waka achira se Africa se ya wonyama pa ya wo bibi nanso no yanhyada entimi enso yansama hodra no ohawa wodro ebubu dambales ba Africa so no empanifo ni ntimi nso ano esense wamo no mo nhyada ni anidaso papa bia nhyada ani botai bi papa bia ya wonom ededededa Africa countries awodra no enti wo se abraso se African leaders fo no omu okrom ha wo achichi ni bencha ya Nigeria hwan no womu shomo wani na ho pa kawe no wo se African Union fo kra no ayeka AU no AU fo kra no mu nhyada enni enkitanwudia mapa bia omanu dru adwom ya mutimi ko abrofo no hokoka ensampa na abrofo no so hunu so bia se wo se wo mu ni connection bia wo mu ni hwe no ase wo matikuo no AU so ye hunu hwe enti wo se abraso se AU kuo na nkasa so no won be bom ho so no mapema ko manim no se African leaders wo mu ndwene nkonkan de o mu ni ma na o mafu twon wo mafu na bo manim no mo makọ school akase no mo yire no mo ahyehyɛ eyelashes ne wo makoye o mo to aye we fine body kokko tuntum se brom wo se de o mu ni mu ano no ebra so se African leaders abibrem ha se no eni animfo no besi wo madwene pi begyina mo na so se ya bibrem ha se no ya ba ma abibrem so ayekra behwe no wo se ayade ya firi kwasi broni nsam nanso chinchina chi yentimi hyadan from nsam ne ya ho wosikasem wo se hwe Ghana ya kwa International Monetary Fund kwa akwasere sika wo ma kwasere wie nso wo mutikuro ma so ma ye ni nyina we do so we enumguase sam akwa de da benda ene ebeja abosen abo enti wo se bosen abo bebrebe no ebra so se African leaders wo maju akonkan adwere nchiri ma ho na wo matimi de botai papa biasi wo mani so no mo nsa atimi aka. You look at Africa as a system, it's all about what we can get, specifically country interests as against Africa as its totality. I'm not talking about Ghana specifically. To borrow money that we cannot pay in our generation. We are getting debt for generation unborn, and yet we are jubilant and celebrating such as successes. If you look at the continent today, we have moved from the colonization phase to the neo-colonization phase, where the West wants to have its hold on Africa. And unfortunately, we don't have leaders who can stand out and negotiate properly on behalf of the country. Given our vast resources, we are still in object poverty. We cannot silence the gun. African Union as an entity has not exploited the diplomatic channel to the benefit of Africa. African leaders are not generational in thinking. African leaders are particular about what they can achieve. What they can achieve. Nipa hutini kai wa wari sabrofo kama guhoi. Eni abambo nsam die wakwadiri mu pa. Ewa ya Executive Director Edema Africa Center for Security and Counter-Terrorism. Owura Emmanuel Kutin. Yemfa omanfo adwen cheba akumienu a aba ento akase so emfama me ko Facebook live. Na Facebook live ena Master Planner Junior Kentampo aka BMW o se Ghana isika sem totoya no Ghana isika sem no ejina ye nkakrakra o se Ghana fo na nkosonya rehemu kase ewo NPP amanyoko no na Dr. Baumia de obakra de a gidie no ebeye more esanse o one of the best omaimu eni ewiase ni na enim no o se nchia nkoma lawyer Jerry Ahmed incoming Wojagbawi MP uchian papa Kingsley Kwadwo kwatense yeni na yenjai COVID-19 sika womu sene basa no ozo munyai na COVID-19 sika ngofo bi didudu obekona pani bi din sa bo COVID sika mu sagu nanum a o chance egwa manfi orange ye ye de sofi na sagu nanum ena bubam graw eza asabi enwema hunu gwa no mde o no mde top prekontwren de yeka ho obekona baba penmu pa ne kwanchi pafo odigina fufuo ne nkwan so kire de fufuo wura enyi nam kro onyi nto so a nya sanketo anyo no a wa amre no wanya
covid sika no mode sankwan ene na opanyini che se airtime ya pa se yade aba kunkum nipa ma adehye bi adwuma bo wo mo omanfo bi abusua film ene de ekeka ho no ene obi di hu sika na nyame hwe wo mo tini dia ode bai ene anwumre yi eno no Isaac Akwasi, good evening. Good evening. Or share ye papa. Every Italy. E honum na or share ye free. Isaac Aqua. Ye dasi. Eni wadwe nchire bibi kaswa se odi free. America town. Kaswa na wo. O se NDC propaganda no. Enye juma ne. Enye juma china. Ghana for woman ye bie papa. Nyame nkoso nshira Ghana for ni na. Ne dia ode bai eno no. Fantastic robber for Sunsudi free seshi asangwene so or say the communication and digitalization minister onimnyafo Esla Owusu Ekufu eka kire ye say taxes no ye hwe ne atutu ni ye titu ne 11 na asefo no ye tutu ni ya ebeboa magana sikasem no akoye na afio say afia info na oni taxes ne sikasem no anti nyoma di jasa no obisa wo mo ne question ode bai eno nkojo free body phones edi free adwuma kon o say good evening o say the good policies of the NPP government Ghanaians will reward them by voting for 2024 again o say hye pa NPP aban de bai nti Ghana fo be gina so na 2024 o ma to abana mo say boom samikwe enso esi ochia onimnyafo Anita Love Obo Mensa MC a owo kaso a osi ochia pa na kase no omu tie pa yanso ye dase samade atumprekope oyiwa na na akua mo abo atini fi Ablekuma Central aka Dr. Baumia is coming o say first of all a happy birthday Nkuma Mary Efia Mansa a owo dansoman Kamara osi nyame hia ne pa o say jusakfo no wamu eso mu ko strike ena aban no hwena ensusua bia ne nkomo bia wo bia no ne omu ndie na de omu ye omasum badwo no munye na we die ahomte dodo jusakfo ajajfo ko strike dia ahomte dodo Steven Buachi ezi good evening afia anikusi osi o hwe free wasa ekropon eno western region osi o ma biem se kuha na emum obo owura Ernest anim yaw abaso so tumi edin kunim se wam ewukumawu abeton peso aso amisko spelele enzo say your news is fantastic and clear inside Kaswa Republic yeda so ho ochia Kaswa MC nyame nhira no yeda se no de shamamba Edna Benya o say Australian o say Ghana for yenhwe ne yenhwe bibi yo yenhwe ne yenhwe bibi ye papa na abaye kwakotu womu ha omani no montuma nipa obetumi aboa Ghana no medi Ghana so ono ne dia na de sede ode aba no owo ahene Akwasi champon enso esi o hweyen etie kase pa na ochia Dr. Kotofri ochia na Francis Kaswa Detus enso NPP na Hayford NPP Dr. Koto ma yemfansi na yentwa so bibi wo ma mintia can say Facebook live abrantia kama fine boy nana ya uche me fi ndi Facebook live the ebi or share Facebook live okay nana ya uche o UK or share gidigidi timichi ana pa wow yati nana ya dase ye ko enwure ye producer Kwame Asante aka Sir Charles abusia enwure wo hwe na ho fasuo ene ne dressing ene sade wafa no ho pa oso bia obidi ka abbo kankabi na kankabi ne wura ho a osu Kwame Asante afa na to